Manipur dasu ngasi National Deworming Day hogdokre State Health Society na chahi amadagi taramapan phawbugi manungda leiba angang lak tara makhai henbada deworming tablet pizabagi pandam thamli. IMPHAL More Lambida PWD na lupa crore nipan hena chang na saba palel thong ngasi Chief Minister Okram Ibobina sangakre. Amasung January marigi yuar habna shokhalaba sing the state government na lupa koti taragi senfam tongan ba DC singi kuthang pikre. Mayam Kurumzari, Adomni Yingbi Ribasi Impact News ni I Kangyan Bam Toino Henbi, Hojik Pungja Asipaubugi Maroi Bapau Sing Miam the Pizari. Ngasi Jenimski Conference holder National Deworming Day Haudokre, State Health Society na State Asigi Angang Lak Tara, Lising Humputaretka, Chani Nifu the Deworming Tablet Pizabagi Pandam Tamle. State Health Society na Education Department amadi Social Welfare Department ka kutsam naraga State asida Ladybug School Lising Mariga Chanipantara Taruk amadi Anganwadi Center Lising Taramatoiga Chanipanda Deworming Tablet Yantokre. Angang singi masapana thamnabagi pandamda chahi amadagi taramapan phawbugi manungda leiba school kadriba amadi school karaba angang singda albendazole 400 mg tablet pizanabagi damak government aided amadi private schools loinana anganwadi center singda deworming tablet yantoke. National Deworming Day Hongdokpagi Thoram Aduda Health Services and State Mission gi Director Dr. O. Ibom Chana Fongdorakibada Angang Singbu Masa Phana Thamduna Aphaba Laibak Ama Oihanana Bagi Damakta Deworming Tablet Pizaba Mathautai Haike. Thoram Aduda Health and Family Welfare gi Minister Fungjathang Ton Singna Wangang Laduna State Government na Haksel Amadi Education gi Lamda Henamit Yang Changli Mahakna Makha Taraduna Aphaba Khunai Amasembada Angang Singbu Piklingai Dagi Hauna na yengsin bigadabani haina fungdoke. Healthy children oina ba haiba program asini mayam na cooperation piraga masi angang sing si karigino masi jam seriously government of India nasu government of Manipur nasu to basi hai angang sing si healthy angang health children ama leiradi imung su nungayan bani state su wan da bani Eko social life the power dasu jamna nungaiba puthok pangamba sidi angang ni. National Deworming Day Numit Asi Bisenpur Dasu District Health Society Bisenpur na Sindana Pangtoke. Ningthokong Model High School da Pangtoki ba Thoram Adida School Asigi Mahairoi Singda albendazole 400 mg ki guli sing pizaki haire. Bisenpur District ki oina deworming initiative asigi makada district asigi aided amasung government school singi Mahairoi lising nifu mariga chatruk Kuntramanga amasung mahitam driba angang lising amaga chanipan marfudra tareta deworming gi guli sing panghanbagi pandam thamli hairi. Thawal District Tax District Health Society Thawal na Sindana District asida Ladybug Government amadi Lanai School singi Mahairoi singda National Deworming Day ga mari lainana til laihandana bagi hidak pizake. District asigi chahi amadagi taramapan phawbugi manungda leiba myoi lak ama lising yangkai nipan ga chatruk subna nipan lomda hidak pizanaba pandam thamle. Thawal District amadi Chandel District anibu phawna haliba Sekmai Turel mathakta saba palel thong amadi Kakching gi Badminton Indoor Stadium ngasi Chief Minister Okram Ibobina sangakre. Ministry of Surface, Road and Transport ke Senthang da State ki PWD na National Highway Division number 2 gi makhada sakiba thong adu sangabagi palel da pangthokiba thoram amada Chief Minister na lambi thong amadi ipau phangdo phaujin tauba haibasi samaj ama chaukat hananabagi yanglen saruni haina phungdoke. Chief Minister na makhata na haikibada lambi thong phagathan ba haibasi state aduge sel thongi phibam phagathan bani chatliba chahi asigi December fawbada railway gi thabak asi tupul phawba loishinaba pandam thamle. Indo Myanmar trade lakpada yamna maru eba mafam amasu oiriba palelda multi facility logistic hub ama thamnana ba hotnare. Hariba hub asi thamnana ba hotnabada lamdam adongi miyamgi mateng yaudana mai pakpa ngamloi haina Chief Minister na phongdoke. Banbayabadi palel thong asi haukiba Englishingani tarettagi saba hauraga chatkiba chahi lisingani taramari da saba lotion khraba matung ngasi sangakibane. Pumnamakna
ꯈꯪꯅꯔꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯅꯅꯕꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯎꯄꯥꯏꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯕꯦꯛꯕꯣꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯊꯣꯡ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯁꯣꯖꯣꯛ ꯀooperation ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯈꯛꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏ Thong Sangaba Loiraba Matung Youth Affairs and Sports ki makhada State Government na saba Kakchingi Indoor Stadium Sangabagi Thauramda Lamdam Asigi Hogalakliba Naharol Singbu Masamawu Phana Tinjang Kaizang Dana Thamba Haibasi State Government Amadi Mama Mapa Oiba Singi Mathongni Ngasi Sangariba Indoor Stadium Asina Hogalakliba Naharol Singbu Sana Khonabagi Lamda Pukning Chingsinduna Apaba Miyoi Amamam Oihanana Bapandamda Paikat Pakhong Thangni Haina Chief Minister Okram Ibobina Phongdokhe ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯩꯍꯟꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯇꯤꯟꯖꯪ ꯀꯥꯏꯖꯪꯗꯕ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛ ꯑꯃꯃꯝ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ Haukiba January Mari da Thokiba Yohar Habagi Thogdokta Atek Akai Nangkraba Yum Singe immediate relief oina government ki maikedagi apunba senpham lupa koti Tara Tongan Tongan ba DC Singi Kuthangda Pikre Haina Manipur ki Chief Secretary Oinam Nabaki Shorna Fongdokre Loinana Amangata Thokraba Singi report ama semduna India government memorandum ama pisilagani haikre Ngasi All Secretariat Conference Hall da Paumi Singa Unaba Amada Chief Secretary na haikibada Laibak Tiba Thogdo Aduda Manipur gi Senapati District ta ka hena atek akai nangkibana District asida lupa koti mangagi senfam DC gi Kuthang da Pikre IMPHAL West ki lupa koti ama makhai Tamenglong District ki su lupa koti ama makhai IMPHAL East ki lupa koti ama Loinana Thawal amadi Bishnupur District ki oina lupa lak yankai Pikre haire Mahangna makha taraduna Chingi lam singi oina ka hena kinthakhraba yum singi oina lupa lak ama Loinana Tampaki ka hena kinthakhraba yum singi oina lupa lising marfudrani haike India government report pikhatpada yahognaba government building singi oina concerned department singdage report pikhalangnaba khanghankhre lanaigi yum amadi tongan tongan ba building singi atek akai nangkhibagi report adu yum mapu singna DC singda pisinbiyo haina chief secretary na miyamda appeal tawrakle memorandum mama bharat sarkar da semnabai damukta thorang tori memorandum asida damage tawriba mayam singsi value assess tawgadabani government building eri government department singda PO haidana mai tawna koi haire lanai wana mayum makai shoiba kholiba mayam se deputy commissioner SDO na lona khangba ngamdabani na koina media ge through da public singda paujen si pijabani shokri bisi pra paka building la kacha building la jum da value na kaya no haibadu Mari Lainaba Deputy Commissioner da ngasi nong ni sigi manungda pisin biu hoji pibi hogda ba taraga de report to the yawadriba report to the yahogda ba taraga de matung da madu claim la ko da mu khana ba da mu yamna aruba mo ini Paumi Singa Unaba Aduda Ima Kaithelgi temporary market set Sanaba Lupa Koti Ani Mahut Amadi PDA gi Kuthangda Pikre Haina Su Chief Secretary na Fongdokhe Loinana atek akai nangkraba Ima Kaithel ani gi matangda Paumi Singna hangba wahangi paukhumda Chief Secretary na haikibada Kaithel building asi makhata na sizinaba yakhigadra haibadugi matangda hauzik fauba chapchaba report laktre Kaithel ani asigi concrete sample sing lauduna quality test tawnaba Guwahati IIT gi expert singda khanghan khibaga loinana mathau taba lupa lakh nipansu Guwahati IIT da pikre haire Government ta phangba report ki matung ina yuhar habagi thogdok aduda hauzik fawbada school chani nifunipan government building humphuni thoi kaithel sangsing yauna community building chamaga taruk atek akai nangkibaga loinana miyoi cham kun asok apan nangkhe miyoi tarana sikhi haina chief secretary na phongdokhe Lakshmi Bazar New Market ani ge maroiba yam chauna damage tu gi matang da makoina report ama piga do hoju piraktari mai concrete hai tare concrete sigi magi sample loroga
मसीगी टेस्टिंग तौरगा मसी बिल्डिंग सी लेप यागिद्रा यारोइद्रा है कोई रिपोर्ट मंगाइबनी मधुगीदमक्ता अखोइना IIT गुवाहाटी दा मखोइना तालकपा पैसा लुपा लाख निपान दुसु चेक ओइना थारबनी दा मसी सैंपल लौबसिदा मसु चंगदबु खुलाई दुसु अमुक कोइसे लेते दना अमुक कलकत्ता दगी लेरी हाइबगे अदुमगे पाव अमा फंगी अदुन हजि पावदि सैंपल सु लेते लौद्री Manipur Assembly na yelhomi kannanaba pass tawkiba bill ahum gi mayokta Churachandpur da changsan kiba miyam gi ihauda leikhidraba mioi mapan gi hakchang lakliba February 13 da aroiba mathau mangam pangthoklagani Panbayabadi state government na haukiba chahi English ngani 15 gi August 13 da pass tawkiba bill gi mayokta changsan kiba khongjang da leikhidraba mioi mapan gi hakchang September thadagi Churachandpur district hospital gi mokta thamduna lakhibani Thasigi Hokiba Tang Tareta Kuki National Organization KNO Amadi United People's Front UPF na Luchingduna Churachandpur District Headquarters Teleba Kuki Khanglai Lompi KKL gi Holda Pangtukiba Miphamadu the Joint Action Committee Against 3 Anti-Tribal Bills Joint Philanthropic Organization JPO Tribal Council Student Union Nupi Lup Singi Luchingbi Singna Saruk Yake Mipamaduna Lekidraba Singi Imungda government na lupa lak taragi ex gratia piba amasung makoigi imung manungi mioi amada government ki thabak piba haiba wafam dasu amata oina yanaki Amaromda Churachandpur gi thogdokta leikhidraba mioi mapan adu ikai khumnabaga loinana aroiba mathau mangam pangthokpada center na mityeng changbinaba Delhi da khongjang changsinduna lakliba Manipur Tribals Forum Delhi na cherol amada pukning chingsilakle loinana Manipur gi chingi lamsing da 6th schedule chatna handuna chingmi singi hak amadi lamsing ngakna thambinaba chingi lamsing da tonganba administration lehananaba amadi Churachandpur gi thogdokta mioi mapan leikhidaba aduda Jenaba Singbu Cherak Fanghanaba High Level Inquiry Chatha Hanaba Haina Hanbalaitana Khongjang Changsin Kigani Haina Su Makha Tarakle Forest and Environment Manipur Government ki Principal Secretary Sambhu Singh na ngasi Assam Rifles ki Anoba Sector Sagatnaba Pikiba Lam Singh Hakteng Nana Chatuna Yangsinkre Lam hectare humpu taret oigadaba More Town-dagi kilometer mangarom chatlaga leiba mafam adu ngasi ayuk pung nipan makhairom tabada yangsinke Assam Rifles ke Anoba Sector Sanabagi Damakta Reserve Forest Kilam Season Nabada Ayaba Pirambagi Damak State Government Amadi Revenue Department Sambhu Singh na Pendaba Fungdoke. Controversy about forest land being diverted without permission for construction of Assam Rifles key location position. That is there. We are now advising them to take permission for diversion of forest land for another use. The rest is basically all fine. Lopchao, we can't go in wildlife reserve, but we don't know how much of wildlife is left there. I think that plan will make maybe after some time. As far as other conservation efforts are concerned, they seem to be all right. IMPHAL West District ki Ngairangbam da masagi chahi kun khakta ngairibi nupi macha amabu chelabani haiduna moithem tawduna puraga namduna mioi ahum changduna nupi oibigi ikai khumnaba manghan birambagi thogdokta chenaba sing KCP poirei mitei lupna ngakpi batawdana ahak pachairak piragani haina lobasigi publicity secretary Malem Nganba mitei na thadorok pacherol amada khanghalakle loinana lamdam asida asigumba nupi singi mathakta chatharakpa crime Sing asi makhatana thoktanaba aran batawba khudingmak ngakpi batawdana lup asina chairak piba hauragani hainasu cherol asina makhatari Agriculture Minister MD Abdul Nasir na Manipur pumbada organic farming gi ihau ama laklibasi mai paknanaba changsin minasi haina appeal tawkhre ngasi Porompata laiba District Agriculture Office Complex ta State Soil Testing Laboratory hangtokpagi thoramda wafam asi fongdokhibane Thauramadu Nasir Namakha Taraduna Soil Testing Laboratory Hangbasina Lomi Singda Chauna Kanaba Piragani Lomi Singda Laboratory Asigi Kanaba Fanghananaba Officer Singna Matam Pumnamakta Kanna Honagadabani Haike Ngasi Hangdokiba Laboratory Asi Ministry of Agriculture Government of India Ge Senthang Makhada Sabane Hangdokpagi Thauramadu the Department of Agriculture Manipur gi makok thongbo officials amasung staff singna saruk yake Hangdokiba laboratory asida Lomi Singna makhoi gi lopom gi sample sing test
तौदुना करी करंबा न्यूट्रिएंट्स वाटलिबगे हाइबदु खंगदोक्लगनी मसिना मरम ओइदुना अवाटपा लेरंबसिंग अदु दरकार ओइबा लेबाकी मेसिनल सिंग हापतुना पोथोक हेना पुथोकपदा मतेंग पांगदौरी तंगाई फतबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री की अचौब मीटिंग अमा लेबसी स्टेट सिगी मरुओइना स्टाफ सिंग अदुगा मरी लेनबा सोइल टेस्टिंग की एक्सपर्ट ओइबा सिंगुना खरे हेना थवाई याउसिन बिरगा अकोइना ऑर्गेनिक फार्मिंग से ऑल स्टेट सिदा मैक्सिमम पाइकेट पंगमनबा होटनबदा अकोइना हेना लौफम थोप दायित्वदगी लौमी सिंगी अमसुंग मणिपुर प्रजा की खल्लगा स्टाफ सिंगसिना हेना थवाई याउसिन बिनबा मसी मखक चुमनाई मैकी सो अपील तौजरी Bastard Chhattisgarh gi Jagdalpur town the lebi online magazine scroll.in the pau ibi Stranger Malini Subramaniam the ikai aki akhang Taurakpagi Thawangbu Editors Guild of India na nungaitaba phongdokre Haukiba February nipan da masa khangdaba mioi kharana nungna thomjinduna mahaki mayumda pak tawduna leiriba gari ki mingsel sing thugairam kibane Malinana iba pau singda Maoist singbu sagatli amadi mahak masamak Maoist singi mateng pangba mishak amani haina maral siraduna numit aduda Maoist ki mayokta leiba samajik ekta mans amadi Salva Jurum gi hana member oiramba mioi kunlomge mob amasu Malini gi yumda thomjin kiba leiki hairi Hiramasida Chhattisgarh gi Chief Minister Namit Yeng Changsin biduna niyom chumna thizin binaba Editors Guild of India na appeal tawri LCOS hands-on experiments haiba hiram asida numit humni gi oiba residential training workshop ama Khuman Lampak Youth Hostel da ngasida gi hokre Training program ase Manipur Science and Technology Council IMPHAL amadi India government ke Department of Science and Technology ki makhada leiba Bigyan Prashar ga khutsamnaduna anishuba batch oina pangthokpane ahanba batch oina haukiba January 28 tagi 30 fauba pangthokrabane ngasigi thauramadu Manipur government ki Science and Technology ge Special Secretary H Gyan Prakash IAS na haurakliba mahiroi singda science ki knowledge sing laihananaba school oza singda LCOS science experiment ki matangda training piba mathautai haike We need to take this up in the right earnest if we want to popularize science and promote the real understanding of science and technology to the children, our target groups. The proposed program aims at imparting training to science teachers teaching in schools located in tribal inhabited areas of the hill districts of Manipur in carrying out various scientific experiments using readily available low-cost instruments so that they may in turn conduct the same activities at their schools for the benefit of their students. Manipur government ka suspension of operation su chatnariba KRA gi kadar ama nomaina kaptuna hatlamle lekhidraba kadar adugi maming Yamkhulun Dautang chahi nifu apokpa Dauleng Kangpokpi police station gi manung chanan leiba T Twilom dagini haire Yamkhulun ngarang numidang pung taruk taba adwaida Kangpokpi gi manung chana leiba IT road ta leiba KT college manakta kokta nongmaina panduna lerambani loinana Ashokpa Yamkhulon Kangpokpi community health center da puduna laikananaba hotnakhi adubu lambida laikidabane ngasi ayug rims mokta Yamkhulon ge hakchang postmortem tawraba matungda yumgi miyoi singda sinakre haire Yamkhulon bu kanana amadi kari maram gi nongmaina kaplam libano haiba khangbangamdri City Police samadi Bazar Community Leaders singi oiba Watch F Group ama ngasi Manipur gi DGP LM Khote na haudokre Watch F Group haudok hangtokpa asina Police ka miyam ga mari fahanduna thokaning da bathodok sing thokpagi chang hantaragani haina DGP na phongdokhe ngasi Thangal Bazar gi Dharmasala da IMPHAL West Police na sinduna pangthokiba thauram aduda DIG Rents 1 IK Muiva IG John 1 Clay Khongsai amadi IMPHAL West ki SP yauna police officer kaya saruk yakhe Thauramasiga mari lainana DGP LM Khote na Impact News ta phongdokibada city manung da karigomba thodok wathok ama thokpa matamda Watch F Group asigi matengna city police na athuba matamda yangsinba ngamgani haike Manipur gi law and order fagat hananabagi pandamda district singi SP singda laikai gi maira paibi club ki luchingba sing amadi police ki oiba Watch F Group hangtoknaba khanghan khre hainasu DGP na makhata na phongdokhe Traffic ki matang bo ro natraga na moi dukan da problem face to ba oi su
even theft ki matang oiro, even late night problems oiro, any antisocial elements activities ki matang the problem issue mayam se moina WhatsApp se ekhoina group se maga koi police officer sing yawe adu moi problem do aduda ekoi da thagat laga di ekhoina instantly moi problem do even late night also immediately promptly attend to bangam na ba moi mating piba yana na ba ekhoina in a better way si objective ne ekoi already ekoi ki valley SP sing meeting already a couple of times ekoi meeting pham gre officer SP sing da ina high visit each police station jurisdiction to start with masida noi group semaga local club sing natranga mera paibi sing leader sing se lekai problem mayam se club ta mayam sina hana pukhat le ba club amagi problem sing do ekoi police ta connect to do kamai to ni hairaga WhatsApp is a good application. Andro AC की MLA थौनाउजम श्याम कुमार ना AC असि की मनुंग चना लेबा अंड्रो खोइबुदा इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन पीगनी हाइदुना लुपा लिसिंग कुंतरे डिपॉजिट तौहलगा करिसु तौबिद्रे हाइना अंड्रो खोइबुगी खुंजा सिंगना मराल सिरकले यमनाक हुंफु मुक्की मियोय चहुम रोमना खुंदाबा अंड्रो खोइबु खुल असि ngasi चही तरा रोमगी ममांगदा अंड्रो खुंजाउदगी होंगतोरपने खुल असिगी लंबी थोंग इसिंग माइसिंग नुंगाइतबगी मथक्ता खुल असि हेक लेरकपदगी इलेक्ट्रिक के खुदोंचाबा अमुक्ता फंगद्रे खुल असिगी सेक्रेटरी असैबम भाग्यचंद्रना पाउमी सिंह दा फोंगदोरकपदा चही मरी रोमगी ममांगदा MLA श्याम कुमारना खुल असिगी मई पीननबा लुपा लिसिंग कुंतरे डिपॉजिट तौननबा खंगहलकपदगी खुल असिगी उयोक्तगी उ यालगा योंदना सेनफम अदु MLA श्याम कुमार गिदा लेबा जितेन कोबा मियोय अमदा पिरमखी हाइखी मखाताबा प्रोसेस अमता तौबिरक्तबदगी AC असि सोशल वर्कर कैशाम निंगथेमजाउदा हाइजरुबदा महाकना सिनबिरक्तुना ngasiदगी इलेक्ट्रिक पोस्ट युंखत्तुना खुल असिदा इलेक्ट्रिक पुसिननबा थौरांग तौरकपा असिगिदमक निंगथेमजाउबु थागतपा फोंदोरकले दी सांगुमार तसेना हैरगा अखोनी मई फंगना बई तमकता अखोने कयार हन हैजखी अदु बुंगसी फावबद मांगना रेस्पॉन्स मत बीबीरक लैखिदे अखोगी मई की मतंग तिपोसे तौनना बा अखोने पीबसे MLA मसामकता आई इसामंगना पैसासी पुरकले करमाय तौसिके हाइबा मतमदा मांग मसाना अखोगी जितेन नोबा मिसा मा लैबने जितेन दा पीरो हाइदना आइना अदु अरते मई की जितेन नंगोंदा अखोई मई की सिनजरे हाइदना सिनखिबा पैसाने अदुबु मदु वना तेना बदा ngasi फावबदा करिगुंबा अमता माना मागी साइतगी अखोई खोइबुसिदा माना फोटका हरगांदा येंगबिरबा मागी रिमार्केबल ओइबा थब करिगुंबा अमता ngasi फावबदा ममिताबु उद्रिदा सेंगना कैसाम निंगथेमजाउना फोंदोरकपदा महाकना खुल असिबु यामना नुंगसिजै खुल असिगी फाननबा इलेक्ट्रिक तनतना अतोपा इसिंग अमदी लंबी थोंगदसु मसागी रिसोर्स तगे अंगंबा पांबै पुथोक्तुना सेमगतनबा होटनगनी हाइखे अंड्रो खोइबुदा नतना अंड्रो AC गे मनुंग चन्ना लेरिबा खुल खुदिंगमक्तसु असिगुंबा थौरांग सिंग पाइखतकनी हाइखे कोई मेट्रिक परीक्षा सु कुइसलक्ट्रे मसिदा लेरिबा छात्र तरा कुंजी मेट्रिक परीक्षा हौद्रिङैसिदा मखोइना इलेक्ट्रिक मगानदा लाइक लाइसु पादुना मसिदा अफबा छात्र मयामसु मखोइ सिदा पोक्तुना मफम मयामदा लाइक तम चतपा ngamdana कुंजीदा लेरगा परीक्षा थागदा वांगांजिंग मयामसु लै मखोइगी इंटरेस्टता आई इलेक्ट्रिसिटी ngasi इलेक्ट्रिफाई तौगेना कुंजे आइना आइगी इसागी रिसोर्सतगी कनो तौजबनी म्योइबगी याम एसेंशियल सेक्शनजिंग हाइबा कनो थीमसिदा आइना होई सिंग थकनबा होई प्रोविजन जो आयना मसिदा या आई इंस्टॉल तौजगे ना खंजब लेजरी नाकलमरमदा MLA गी मथक्ता सिरक्लिबा मराल सिंह असि युमफम यावदबनी अमदी लाइबक थीबनी हाइना ngasi MLA गी क्वार्टर द पांगथुकिबा प्रेस मीट अमदा MLA श्याम कुमार ना सेंगदोरकले महांगना मखा ताकिबदा चही मरी मंगा गी ममांगदा खोइबु शांतिपुर दगिनी हाइबा मियोय मरी मंगा रोम MLA गी क्वार्टर द लाखलगा इलेक्ट्रिक संबिनबा हाइबदी लैखी अदुबु जितेन कोबा मियोय अमदा सेल डिपॉजिट तौकिबदी लैते खुल अमा मई पुसिनबदा हेक्ट पुसिनबा याबा नते मसिदा प्रोसेस कया मरुम चंगी वोटर आई कार्ड अमसुंग हाउस नंबर न चिंगबा डॉक्यूमेंट कया सु दरकार तारी तराइना संबा याबा नते असिगुंबा इश्यू अमदा इचम चमजरबा प्रजासिंगदा इंसिंदुना पॉलिटिक्साइज तौबा हाइबसी नुंगाइते हाइना श्याम कुमार ना मखा तारकले महांगना मखा ताकिबदा अंड्रो केंद्रदा वोट लेपनिंगलिबा अमदी मियामगे सेवा तौनिंगलिबा खुदिंगमकना इलेक्ट्रिक पुसिनबदा चंगबा प्रोसेसिंग अदु खंगलगा एलिगेशन तौबना हेना फगनी हाइखी
कोई याम लाइब थीबनी सुंबा कुंगी मई गुबा संबदा कोई कना एंगल दगी यारोगा याम पोलिटिकलाइज तो मवंगदा कोई समझना लेबा प्रजा सिंह कोई इंसिस्ट तौरगा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तौबा के तौबसी थागले नगरिक सी कराइबु कवी मई कमाई समगदगे हैबसी मसी खंगबदो मदुने अइना याम दका वेना खलिबसी नसुंबा कोई एलिगेशन चार्ज तौरपा पैसा जी समाना एमएलए की क्वार्टर लाइबा कोई जितेन कबा अमद पी के नगा हाइबगुंबा सुमा कोई हाइनिंग पाइदा हैबसी मसी कोई डेमोक्रेसी लेपा कोई भारत को मदे कोई चनदे लमदम जी अंदर केंद्र की सेवा तौनिंगेबा अमदि भोट लेमनिंगेबा अमदि एमएलए वेनिंग मिसिंगसु कमायना कंज्यूमर वेगदगे कमायना कोई मई संगदगे सी हाना खंगबम तका लेबे ngarang February gi tang mapan Manipur People's Army MPA gi kunmapan suba mapok kumon thauram Manipur gi manung amadi mapanda paksana pangthokre haina UNLF ki Department of Publicity gi Director M Shakhena thadorok cherol amada phongdorakle Cherol asana makha taraduna MPA gi mapok kumon asi MPA gi General Headquarters Central Headquarters Battalion Singh Manipur gi manung amadi mapanda leba unit sing dasu mafam dugi miyam ga loina na pangthoknakhe kumon thauram asigi mapung oiba saktam di Manipur People's Army gi phiral chingkhatuna ikai khumnaba utpa Manipur gi ningtam lalhauda thawaina pontha pikraba athauba oikraba yawoloi sing thawaina pontha pikraba micham miyam singgi mafamda Laishu katune kai khumnaba utpa Mag amadi CS ki warol puthokpa amasong khong phamset na leptuna thongna phana kathokpaga loinana lantheng nana bagi achetpa phirep amukka hana lobani Kumon thoram asi pangthokpada wakhalon gi pangal amadi sel gi mateng pangbirakiba khudingmak pusu UNLF amadi MPA na thagatpa phongdorakle DM College of Science ki hostel dalaiba Mahairoi Singna College asigi administrative block thingzinkre Mahairoi Singna phongdorakpada college asigi new boys hostel asi phibam sathina sokpada natana thaknana ba ising mess hall amadi toilet ki khudong chadabana thalle Mamang chahi gi November thada principal masada hostel asigi awatpa yengsinnaba haibada thazaba pirakraba matung ngasi faubada mityeng changbidabadagi solonbagi khongthang asi changsilakpane loinana athuba matamda mityeng changdrabadi makha taba akanba khongjang sing changsilagani hairi complaint ma'am tawreba adu du hujik fauba hoi akhoi thajaba ma'am budi pirami adu hujik fauba thabakti amta tawbiraktre adu duna maram oraga kai ngasi je akhoi na DM College of Science principal gi kai office thong thingjan jabani adu duga asiji gi makha tana amuka kai sarkar na miyeng sangbirak ta goi di amuka makha ta khongjang kya am chingkalaki Valentine's Day gamari leinana tarataruk suba voluntary blood donation camp ama lakliba nongmaizing numit ki ayuk pung tara makhai dagi pung ahum makhai phauba RIMS blood bank amadi Jenims ki blood bank and transfusion unit ta pangthoklagani Life Saver Manipur ga khutsam naduna State Blood Transfusion Council Max Lions Club of Greater IMPHAL Department of IHBT blood bank RIMS amadi blood bank and transfusion unit Jenims nasinba camp asida blood donor singna masagi wet nifu manga dagi tadaba oigadabani loinana masagi chahi tarani pandagi humpu manga phawbagi manungda leiba oigadabani haina Life Saver Manipur na thadorakpa cherol amana khanghalakle Coalition Against Drugs and Alcohol kadana lamdam asidagi mayai kaba chinjak thingnabagi pandamda leppa leitana changsilakpa khongjanggi saruk amoina nisana khunai da piba chaitheng amasung masibu thingbada miyam gi thodang haiba thimda ngarang Imphal West District ki manung chanba 1000 makha laikai da leiba tomal makhong pukri mapal lampakta kada 1000 makha laikai meira paibi 1000 mayai laikai meira paibi amasung 1000 awang laikai meira paibi ga khutsam naduna panthok pangthokre Small Industries Development Bank of India SIDBI Chanura Microfin Manipur na sinduna chatharakpa mari suba phase ki Financial Literacy Mass Awareness Campaign 2016 gi mapan suba numit mapung phana pangthokre ngasi Imphal East District Manipur gi manung chana leiba Puri Puraba Mandaf Kongpal Khaidem Laikai da awareness campaign asi chathakibani awareness campaign asida bank ka mari leinaba wafam kaya khana nainakhi Manipur gi nongmanomugi chawkhalakliba tourism industry bo hena mapung phahananabagi pandamda 6 cab kauba taxi service ama ngasi officially launch tawkhre hariba service asina mapalamdagi lakpa lam koiba singda maru oina lamdam asigi tourist spot kaya
द कोइब चटपदा चाउना मतेंग पांगदौरी सेगा रोड थौदा भाबोक लेकाय द लेबा ऑफिस असी ngasi पोंगनाफमगी जनरल मैनेजर नरेश शर्मा अमदी पियारो आसाम राइफल्स अखिल धवन ग लोइनना लॉन्च तौखिबने पनबयाबदी चाही मरी की ममांगदगी लेरखलबा सर्विस असी ngasi वर्ल्ड क्लास की गाड़ी कुंट्रा हेनबना मियाम द सर्विस तौगदौरी लोइनना 6 कैब ना मियाम द ऑनलाइन अमदी फोन कॉल की खुथांग दा बुकिंग तौबगी खुदोंग चाबसु पीगदौरी अवांग नोंपोक की ओइना अहुम शुबा फेदर लाइट ऑफिस फर्नीचर ngasi कैशामथोंग एसी की एमएलए लाइशोम इबोमचाना लॉन्च तौखरे मालेम की थाकता चांगदमनबा यारबा कंपनी असी ngasi कैशामपाट चुराचानपुर पार्किंग दा हांगतोखे फ्रेंचाइज डेवलपमेंट फेदर लाइट की जनरल मैनेजर नितिन श्रीवास्तवा अमदी तोंगान तोंगान बमियोय कयाना सरुक यादुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा एमएलए लाइशोम इबोमचाना असिगुंबा मखलगी कंपनी अमलमदम असिदा हांगतोकपा असना फर्नीचर की लमदा मणिपुर बु फजाहनबता अचौबा थौदांग अमा लौरगनी हाइना फुंगदोखे हौजेक सानबगी पाउदा ओडिशा की फुटबॉल टीम अहानबा रानी गाइडलियो ऑल इंडिया वुमेन्स इन्विटेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल चंख्रे ngasi खुमन लंपाक मेन स्टेडियम दा सानखिबा टूर्नामेंट असिगे अरोइबा लीग मैच समदा ओडिशा की सानरोय जियोसना मालिकना मैच की 50 मिनट ता चनखिबा अमत तंगाइरबा पांजल अदुना बिहार बु पांजल अमसनोदा माइथिबा पीबा ngam लोइनना टूर्नामेंट असिगे सेमीफाइनल चंखिबने ngasi सानखिबा मैच असिदा KSH शरद चंद्रना मैच कमिश्नर अदुगा KSH मधुचंद्रना रेफरी इंस्पेक्टर ओइखिबने रानी गाइडलियो की चाही चाम सुबह मपोक कुमोन गमरी लेनना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अमदी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अनिगी मिटिंग मखादा पांगथोकलिबा वुमेन फुटबॉल टूर्नामेंट असिदा मणिपुर यावना इंडिया की तोंगान तोंगानबा स्टेट सिंगदगी लाकपा टीम तरेटना सरुक यारी जेलियांगरोंग स्पोर्टिंग यूनियन न सिंधना चथरक्लिबा टूर्नामेंट असिगे अहानबा सेमीफाइनल द मणिपुर अमदी वेस्ट बेंगल गा अनिसुबा सेमीफाइनल दना रेलवेज अमदी ओडिशा अनिना था असिगे तरहानिथोय दा सानरगनी तरुक सुबह लमलाई केंद्र विलेज वाइज मेंस ओपन 7 SI चालो कप फुटबॉल टूर्नामेंट FC लमलाई अमदी FC तखेल अनि माइपाखरे चालो यूथ यूनियन क्लब न सिंधना क्लब असिगी सानबुंगदा चथरक्लिबा टूर्नामेंट असिगे ngasi सानखिबा अहानबा लीग अमदा FC लमलाई गे सानरोय KH अनोस की हैट्रिक ना BSU नोंगपोक कक्चिंगबो पांजल अहुम अमदा माइथिबा पीखिबगा लोइनना मैच असिदा माइथि हौरबा BSU नोंगपोक कक्चिंगे अमतंगाइरबा पांजल अदुना L राजेश न चनखिबने टूर्नामेंट अनि सुबह लिखतना FC तखेलना MYC लेमखोंग मपालबु पांजल अनि अमदा माइथिबा पीखिबने मैच असिदा माइ पाखरबा FC तखेल की पांजल अनि अदु Y जिंतो अमदी L देवान न चनखिबने माइथि हौरबा MYC लेमखोंग मपालगे अमतंगाइरबा पांजल अदुना M रोबेन न चनखिबने टीम कुन्निपा न सरुक यादुना चथरक्लिबा टूर्नामेंट असिगे हयेंग सानगदबा अहानबा लीगता STPA सेक्टा अमदी FC तेलोगा अनिशुबा लीगतना NPYC चना अमसुंग YPS लमलाई अनिना सानरगनी तरानिथोय सुबह साउथ एशियन गेम्स की ngasi तरुकनी चनबन नुमित फावबदा इंडिया न गोल्ड मेडल चामगा तरामरी सिल्वर मेडल 58 अदुगा ब्रॉन्ज मेडल 18 फंगदुना पुमनमक्तगी मांगजिल थाना चटले ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स ता ngasi इंडियन एथलीट्स सिंगना डोमिनेट तौदुना गोल्ड मेडल तरेट सिल्वर मेडल मरी लौबंगमख्रे गेम्स असिदा वुशु इवेंट की ओइना पुन्ना गोल्ड मेडल 13 लेबगी मनुंगदा इंडिया न गोल्ड मेडल 9 लौख्रे गोल्ड मेडल लौखिबा सिंह अदुगी मनुंगदा मणिपुरदगी एल सनातोंबी चनु अमदी एम ज्ञानदास सिंह यावरे स्विमिंग की इवेंट सिंगदा इंडिया न गोल्ड मरी सिल्वर मरी अमदी ब्रॉन्ज अमा लौख्रे शूटिंग दसु इंडिया न गोल्ड अमदी सिल्वर मेडल अनि अनि अमदी ब्रॉन्ज अमा लौबंगमख्रे अरबदा बुलेटिन असिगी हेडलाइंस अमुहना म्यामदा थमजगे
Manipur ngasi National Deworming Day hogdokre State Health Society na chahi amadagi taramapan phawbagi manungda leiba angang lak tara makhai henbada deworming tablet pizabagi pandam thamli. IMPHAL More Lambida PWD na lupa crore nipan hen na chang na saba palil thong ngasi Chief Minister Ukram Ibobi na sangakre. Amasung January marigi yuhar hab na shokhalabasing da state government na lupa koti taragi senfam tongan ba DC singi kuthang da pikre.